Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Sora Circle Hakakat Artrik Jemang Kalakintu ya ke Khasi Hills Autonomous District Council KHATC Bakan penduk no ikajing I trading license Shakibar Jela Bat bansangit no ikajing I trading license Thamai Nakabenta kikam kayi pateng Bat kikam kamai kali Bat ikajing le benami Hakador Khas Bala Aisha Chief Executive Member CEM ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ka FKJGP kala kintu ban shimkya mardor halor kenikakam tamar kala kata jore ki babon ki kam khai ki bagi try muluk kam tam ki samla ki la banne ngi kintu ya ka office jongpi ban penduk no iki trading license ki baladon lupa bat ru ban sange ya ka jing ai thamai shi ki bar jala na kabenta kino ki kam khai pateng ki ba ki try jala ki la ban le kum ka jing khai maushun sha Bangladesh ki dukan de marbam bat ki wei ken thop ye ka jing ka mai kali ong ka dor khas ka seng ka kintu ru ban sange no ban I trading license sha ki bar jala na kabenta ki kali kamai kum ki truck ki bucket maushun sha Bangladesh ki sumo taxi ki ba kamai na majai icha mati Shishlong namar ki deki kam ki bagi sama try moluk jongkathan mentai ki lala ban le ya kini ki kam Akini kendiat singi bela dan gilayo kajing ujor naki paradok persnam ki bedon nanti po majai ki baya le kam khai patang kam tamaka kam khai motion support Bangladesh akaba namar kumbangi yui kumbangi tiap i ba kini kendiat singi bela dan nakali yang jokap kuat kalau penmi katu goi ko ordar kaba pang ba barok ki kali kamai ki ban biang de kuat up to date nadu ka permit nadu ka fitness bakun tatat di hadian bakakut kalau penmi ya katu ko ordar kini kali barok ki bomdan ki kat kisla barok layak no barok kumbakalong hadu mentahi kalong 90% mati kali kian ki badai jongki pardo persnam jungi di banyo ban khai biang sajisian ni haban pendiang ki kat kisla di hoi le sina kaliang jong kaseng jungi mdan ai ban persya dia de di barokat ki paradok persnam jungi ki habaki fun ki pentip ini ru kila pentip ba barokat ki lele ki kot kislah ban pendat ki kot kislah mereka ika ba pelong pada ini banwan sani banwan banyak keren banyak kendu ya isiam kalong ba kini ki kendiat sini hadian balawan kata ordar ki kalina po asam ki es ki nl ki wg ki wan mentah po majai banwan ban kamai ki nakaliang jogi nong sakslong nang kiro ki nong khai nang thina po majai ki pentip ini ba kini ki kaliru undi bora ki kasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala ya kini ki kaliban khai hang ke nomor ba menta ko makalong hapo majai ki kali ki dan takat tu kan kali ki ba khai po majai dede na kata-kata ka wei ka kali kayo lai trip so trip dede na kata-kata ngingiwan sani ban pensno isi am ban hakabiadei bat ka trading license bakini ki kali ki dei bandan ki trading license ki pabiang kanang balada na kaliang sang jongi kin lek ban sak ki ini bansak ini ki kali lada kim dan kita ring license kabumbet kinwan sani ban le kita ring license tinggal ekran isai be isi amru be imdai ban ay kini kita ring license lada ki wan sani dai lada ngilek yang ting isak lada ngipen sangi aki lada ki wan sani ki yo ta kam dan cumat kata karkom kata kejengya yang ting ke jongi dan kalian jeng isi amru ila pensai ong ba ya ki kini ki kali ki bawa nabar kum ki as ki nl bat ki wei di badai na ka RTO ka bana sabar i imdan kanu kalenti ke ba nong bat khanglat ya kibakum kita kali nomor boleh ba ka RTO jongki ka kami dan je dai ai ba kalika nang ni ka office ni te yong ba ya kini kita li te ngin habban ya keren ya ki bor jongki jongkum jong ka transport department ka badan hani ka jela ka ni ba kan hab ban pik kemi benia ya kini kita ki bakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki baken rung kum sabordar entar nomor kumbala ya kanan hintai kalong ba wat ki bas ki bawan na asam ki ha banyang na tang ni kimla ban ong bandrung sa kendang surat maka permit jengki kamsha banya kunta ti nakaliang jongi to nilai ya karan bat iba i hakabiadai pat dia bakini ki kali ki badai jongki try ki badai nakani kacala jongi ki ba ki RC jongki pede ki de da ka kacang jongki non tribal ti hakabiadai bakani ilakular bayak kini ki kali ti inom ai trading license lada nakaliang jongi kisang ngila siap ki lani ni pensange ki lada kimdan ka trading license kababiang tinggal ya karan bat iro bayin ai ki beliau yaki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban khanra hangti hakabiadai bakini kali jana kali yang jongi ila kular bayin pek nakani kateo wan lada ila ban penbek ya ka bakum kata
Jika ka biya pat kiway kimat isu ki bangil ya submit lang man ta kasi dia nak kaliang cuk ni 8 por nangi yang bahadu panaga diau ya yang submit ya kiway pat kimat kiba kum biya pat kiway terdeng laisan haki dukan lani ki bat kiway pat ki bentang si kabangi kum ka FHP san kami iman si pan wan cakap ka meet bijing keren ka bidai bat ka bijing issue ya kini ki trading license jong kini ki security agency ki panabar hakaba ngi iba ka bijing exploit jong kini ki security agency firm ki panabar hakaba ki bun bagi pun samla jong ki laut ka nam namar ba bijing siu ke jong ki bat jaka ka baki put maki ba hakari kini department kalau ka ba haka department kalau ka he kata ke private ne ke public sector dia harga syam ba adin mengelak besko show CM habai dia begini dan dah kalian kejogi yang ba namar ba ibut pat kini ki local kejogi ibam ju participate ya kini ki tender ki ba wan napo ki central government na kata-kata kubu kecing ya ki namar ba la syam ba man bagi check ni kini ki tender ni ba jam ilap ba kini ki local security agency kim syam ala ban participate ani kim syam ala ban kot bor nak bidai ban ya hap kata ketandar kai tina kata ngi da kaseng ngi wan pesco bangun long kejak awareness wan pesco kini ki security agency ki badan apo shillong ya ke baki la aseng hi da ki perdok persam jeni ba soba bagian participate ya kini ki tanda ki ba wan ba central government dang bangin la ban tek lakam ya ke jingwan dengan security agency pelabar di sekoiru ba baki put ikirit tu long ki hapi banya long akbar bat kini ki balabar katang ba kini ki security agency ki ba nabar kinumla ban yo trading lesson tang bagi numla ban participate apo ki jing hakini ki state jongi kan dia lada piminta pi persyang ban langin khanglat din ba kanika district council tu yang ke syam jinge namar ba ki local jongi ke participate ya kanika tanda ke bawan apo central government